Еттің бағаларын білесіз, алда біз менен болып каналды қолдап тырс лайктардан басып тұрыңыздар. Дүң бағаларын көргөзүп берем, қаншадан болады. Жылқының еті, уйдың еті, жана қойдың еті. Мына малиналар, кече бір туғаныз малина тартып қойшы деділер. Малина қаншадан екен? Қанша өріктеріңіз? Өрікті 5 жыл. 80-60 сом. Қармасаңыз? Сары сәуістер қымбаттап кеттір, 100 сом болып кеттір туғандар. Сарымсағыңыз қанша сарымсақ? Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? Азык түлүктөрдүн жана мөмө жемиштердин бааларын билип беребиз сиздерге. Каналды колдоп, бирден лайк басып, каналга аттелек болсоңуздар, катталып көрүңүздөр. Бишкек Ош базары туғандар, анда эмесе кеттик достор. Мына туғандар. Рахмат эже. 550ден дейт, уйдун эти, кунажындык экен. Мына бұл жерде 595-тен дейт. Оптом, дүң туғандар. Мына ушундай турушунда аласыздар. 595-тен. Мына ки сатылып атат. Анда ичине дагы кирип көрөбүз, чекене баганы. Азыр бул жакта дүң баа. Мына достор. Түрү бар экен, ана түрү. Канчадан болуп атат таксыр? Баазын айтып коюңузчу. 580. 580. Уйдук Уйдук, рахмат, 580. Уйдук, достор, эми койдукун көрөлүчү, койдукун. Момундай туша менен сатат да. Достор, өзүңүздөр билгендей, өтө сонун экен. Кандай туган? Бааларын айтып коюңузчу, канчадан болот? 620дан 650. Рахмат, 620дан 650ге чейин мына. Каалаган килограммда аласыздар, достор. Момундай сандары да бар. Кааласаңыз жарым-жарымдан аласыздар. Момундай караңыздар, туғандар. Түрі бар ғой, түрі. Мынакей. Достар, бирөөсү канча килограмм чыгат, азыр сурап көрөбүз байкебизден. Байкеси? Бирөө канча чыгып калат, айтып коесузбу, сураңыз. Бир тушаны алса, мисалы, коз экен, 12 миң. 12 миң болот средний. Рахмат. Мына чоңурактар эми чоңураак акча болот экен. 18-20 миң. Бул рахмат байке, мына. Чоңу мынакей. Өтө чоң экен, 18-20 миң болот экен, ушу туруш. Мына эртең менен ушундай изип койгон. Байке, ассаламу алейкум. Канчадан болуп атат баалары? 680. 680ден койдук, мына. Тугандар, ушул жака келип, эртең менен козулар, бир туша мына козуңуз канча сом болот? Примерно баасы. Ушул туруш. 12-13 миң. 12 миң, 13 миң. 12 миң, 13 миң. Козулар экен булар, мына. Достор, сокулук Токмок мал базардагы семиз койлорду алып ушул жака союп келип сатышат да тугандар, мына. Көрүңүздөрчү. Өтө көп. Эртең менен эрте келсеңиздер ушуларды аласыздар. 9тан кийин уже буларды таппай каласыздар. Ичине алып кирип, розничный баада сатат. Ичин дагы көргөзүп беребиз. Мына чучуктун бааларын билеличи, достор. Карталарды караңыздар, казыларды көрүңүздөр, мына казылар. Эже кандай эже? Бааларын айтып коюңузчу, чучуктар канчадан болуп атат? 950. Ошондой эле экен баа, Баа ошондой эле экен, мына. 950. Мына казылар. Ушул жерге келсеңиздер, мынакей, жасатып кол менен, жасап берет эже. Сонун кылып, мына майлуу, майсыз жасап берет. 950ден экен. Анда кеттик, дагы көргөзүп берели алдыда. Мынакей, эже кандай? Жылкынын эти канчадан болот баасы? 680. 680 жылкыныкы. Учалар 680ден болот жылкынын эти. Мынакей. Байке, кандайсыз байке? Жылкынын эти канчадан болот атат? Алеке, кандайсыз байке? Эти уча 690, 550 бар. 550. Баалар туруктуу элеби баягы? Көтөрүлө эле кетпей? Ошондой эле жылкын. 2 ай 3 ай болуптур ошондой. Рахмат. Мынакей жылкынык. Кутуңуздар, 2 ай 3 ай мурунку баа боюнча турат экен азырчы. 550ден да бар экен, Мына, бул кечегиби? Бүгүнкү эле 500 сомдон берет. Эң арзан ушул экен. 500 сом деген. Уйдукун көрөлүчү, уйдукун. Мына. Байке, кандайсыз? Уйдун эти канча болот асты? Эмеден болот? 690. 690, рахмат, мынакей. Сөөгү аралаш. 690 дейт. Мына жакшы экен. Байке, кандайсыз? Канчадан болуп атат? Бияктыгы байке. Үстү канча байке? Үстүн баасы. Үстүнүн баасы 680. 680, рахмат. Мына байкем жаңы чабып тиземин дейт азыр.
Mına uşunday dostlar. Görüңүзөрчү. Çuçuktun bağısını darıl jaktan surap koyulu. Ejeni jasap atat. Görөлчү. Eje kандай eje? Çuçuk kançadan jasap atasiz? 950. 950 mına. Жашмалдык. Жашмалдык, 950. Даярычы? Капчоны. Капчоны канчадан? Булар деле 950. 950 килограммдар, Сыр чучуктар. Aha, rahmat eje. Mınaki. Görüңүздөр. Karın kartan basın. 300-500 dön. 300'den, ana 500'den. Жақсы rahmat. Mınaki kazları. Dostlar. Жасап attırdı. Mına dostlar, ertemenen dayadap atat ko. Vitrinaga tizip. Eje salamat. Qanchadan bo'ladi üstü? 695 695'ten. Mau astıçı? 710 dön. 710 den. Rahmat. Mana 695 710. Bağalarını bildik emin dostlar. 750. 750'den. Gürüştün bağlarını göreli. Lazer taş ken. 250 eken. Özgün 350 kakırdık. 300'den he? Düşürüp veredik este. Mına. Batken 160 tane eken. Жақсы. Rahmat. Baygam жаңы açıp satып atat dostlar. Undun bağlarını bileylikçi. Undun bağlar kançadan bolup atat. Undun bağlar en azından yaşar ikinci sortu 38 som okşaydı. 65 somdan var eken. 90 somdan var eken. Nokattın unu 180 som deydi. Mınaki жазылып турат. 90 som dani deydi. Dilnas 50 som eken birinci sort. Mınaki gürüştür. Akturpak jaydары gürüç. 200 som eken. Taşkent'in lazeri 240 som eken. Kök çaylar var eken. He, düşürüp beredi eken. 1200 somdan eken kök çaylar. Onda zileni çay 95 550 somdan. Kara çay şafran 1200 som eken dostlar tuğanlar mana. Oşunday. Bu жерде neler var eken? Buğday talkan 60 som eken, arpa talkan 60 som eken, buğdaydıkı. Buğdayın unu eken, buğdayın kara un 60 som. Geçirişler 50 somdan. 50 som. Dostlar. 60 som. Vысший sort eken 1 kilogram. Dilnas vысший sort 70 som. Dilnas birinci sort 50 som. Қазақстан 45 som eken. Бұл жерде байкемде un бар, дайым шундай турат. Dilnas birinci sort 2150 som eken. Bir meşök, bir kap un. Yaşardыкы birinci sort 1700 som eken. Birinci sort 1700 som eken. Dostlar, buna kilogramda alganдарга Novruz deydi. İkinci sort 40 somdan. 40 som, 45 som, 55. Şunday eken. Maydın bağlarını bileylikçi su maydın. Бұл жерде gürüşler var eken. Su maydıkın bileli. Kançadan oluyor su maylar. 160 somdan 180 somga çeyin 1 litr. 650'den 700-800 somga çeyin 5 litr may var eken. Mana. Aleyna deydi. Zlata. Oşunday Avedov mayların bağları oşunday eken. Kum şeker var eken. Ha, Karabalta kayındınıkı. 80 som dediniz mi? 80 som eken kum şeker. Жоқ, мында ачыгы жок экен. Эже айтты. 80 сом сахар туганда. Кум шекер ошондой экен. Картошка 50 сом, 60 сом, 50 сом, 60 сом экен. Пияз 60 сом, сабиз 80 сом. Сабиз түшпөптүр дагы делечи. Достор, мына сабиз, сары сабиз 100 сом экен. Сары сабиз 100 сомго чыгыптыр да. Кызыл сабиз 80 сом. Байке, өзүбүздүн сабиз чыга элекпи азырынча? Iya байке. Местный 80 сом. Ну, сары сабиздер кымбаттап кеттир, 100 сом болуп кеттир го тугандар. Сарымсагыңыз канча сарымсак? Я. 60 сом. Мынакей 250'den 280 somga чейин сарымсактын баасы. Достор, бул жерде баклажан бар экен, 50 сом экен мына. 50 сом. Тугандар. Sarımsaqın bağları 280 дайк. Kapusta. Kapusta kança kapusta? 40 сом kilogram. 40 сом kilogram. O kalempirlerçi? Kızılı 100, kalanı 80. 80, bu kızılı 100 eken. Buna 50 somdan baklacı. Bakma. 50 somdan eken badırыңдар. 50 som.
Pomidor 35 so'm ekan. Pomidor местный ekan. 35 so'mdan местный огурцы, badran. Bananlar 140, 130, movar 120 so'mdan ekan. Ko'ringizlar. Eko'dan 70 dan örüktür, he? Yaxshi, 70 dan ekan örüktür. Bu vaqtda degan qovunlar var ekan, mana dynya 50 so'mdan ekan. Свежий, местный deydi. Bo'lganlar mana 50 so'mdan. Bu jag'da 50 so'mdan ekan. Bu qovun qancha? 70. Bu 70, bu 50 so'm. Aha. Buni örüp bir vaka so'ng. Qancha örüktürüz? 80 so'm, 60 so'm. Nima? 80-60 so'm, ha. Qarmasangiz. Onun ekan, rahmat deji. Sodamiz bersin. Mana malinalar. Kecha bir tug'animiz malina tartib qo'yishi dedilar. Malina qanchadan ekan? Basi. 180 dan Kilogramı 180. Bu da горный malina. Aha. 5 kostoshka горный malina deydi. 180 dan berem deydi. Kilogramı minaki. Горный malina. To'nuqi deb o'tadi tug'anlar. Klubnika qancha ekan qulpunaylar? Ece? 300 so'm chaqasi. 130 dan beradi. 130 vishne ekan, e? Vishne. İşte 130 dan beradi ki. Basi. Qanchadan buni? 140 dan. Bankası? 140 ekan. 140 deydi. Местный 300 so'mdan. Местныйларga mana cho'ng emas. O'zi üstün местныйлар. Ayoy tatlı bo'ladi shular. 3 dediniz mi? Alar 350. Bular 350. Biraz çoğunraklar ekan da. Biraz çoğunraklar ekan. 350.